thil thlen dan vel hi kan soyanga in ngai to chianga sha thiam har sa ti in ibuai ve ma bang police detective emo investigator vel han ni turangin han in suang to chin la iril ro buai ve awin garing mase at to pa he crime case detective bon tak pakhatita a chhui dan hi pui iti viau thungang in ring role September ni som panga kumsak ni somani a kumsum nga pangami Rick Archie Elegante Hotel Bowman Texas tuna kan mu me ka hian aluta na thokani a kar tharan tran don chi a that lai deuh lai chuan Greg hi long chief engineer ni thina a thla te tu ya hun mang thina nan thok thina mase na aban santa landman ni in le hnuai lai chungchanga engkim boi puitu oil gas lai bi ka le lai dil te le lai endik le ato pa sum zia felte chungzong zong te chu na ni a Greg hi en mai chuan pasisel mel takani a ataksa tha a mase in soi zoi ngai lo ve tak mai ani a zial he em mai ani a mui mul a zo var nawala en mai chuan pachak hrisel mel takani tho tran zinga pianga hian Greg hian a pickup truck in Lafayette Louisiana atagin Bowman Texas a tlanin heta hian a company tena hotel no book saka avu ommai zela a omna hotel chuan nuama mo shi omamo Greg hian angai poimo lem lo khumle TV en dura chuan alom tok ema a room a luta luchia ding lamai hian bathroom lo oma a malam chu hotel room chung lai takni in a malama hian tukvera om le a hoi thak chuan pulian vak lo mu tur lo om boka room lai vela hian khum omin bang ding lam sira hian a inda a bang ve lama hian TV a om boka Greg hian a suitcase chu khum bola da ina honga a thom no chuara lo deuh te chuan khaya a hak lai te chu hak nom deuh zokin an thlak mol boka hela elegante hotel a Greg a oma piang hian a room a chhuasan mangai lo a hnuai lama hian bar po omna in zu in mi ani cha lo nen royal pol nuam ti lutuk chi ni lo boka a room a ama oma TV en tluka nuam ti anei lo ani hemi zat hian Greg hian air conditioner chu vot tak mai hian a adjust vot dewa mut hi anuam ti berani khuma chuan an lona khumlu headboard ta chuan lukham ada kanga a ngenga mutpa ngai zeina lamulova abula tawela pha atawela hian ashtray cigarette lighter a phone TV remote le a mai thin thil thlum candy bar te da a TV a ena a met kwala Iron Man True lo chuak me ka me fu chuan a top chata a entran ta a thil thum nei chu a ezawa cigarette a zuk chhun zom le a atu ka chuan anupui Suzy chuan a pasal Greg a kola lo chang renga aron gol mi alo jing tin anupui hi a kol zia si a makati chu ama zok chuan a gol china ala thei reng lo at na thona helai bu mena an office avakol ringota ani pon an lo la mai lova avoi ni ring na an lo la chi a Greg a om lo thu le na thok tura ala ron kal lo thu an lo soi Suzy en he thu a shet chi a hi a pasal angai to azwalta ema thil dik lawa om tlatina sia a thok puite bula chuan khonga in a thlenna hotel a min vakal sak thayangem a room min va en sak thayangem awati a anni chuan ole te reng mai ti in Greg a thlenna hotel chun panta a room an vakik vak nuwa po alo hong lova in hnuaian chuka manager bula zuksoin ani hianaron hon saka Greg a chuan muta kongka bul maya alo tlu ni in alanga athinge daman shekhal mai lo a omdana chuan ading lai thing chhi phota a mai so in atluk thale a ang hle a alu chu sir zong in a hoya aban veilam chu dil deuh boka akut veilama meizial po ala omreng a room chu lo lum hle a air conditioner po chu lo in on mi lo Greg a vun la adang hle a ataksa enina diklo ngala 911 an call ngal vata Greg a hi adam to lo alo thito rengani ambulance ron thlen vele detective Scott Apple ron thleng ve a detective Apple hi pasang vaklo ma se fit tak mai samvar spike chau smart sia phir ni in en mai po in police mail ngoi mai ani hi thokrim tak mai 24/7 top thok chol nei ve lo angani a room 348 Greg omna an mu chuan lu ruk na engma nu ma om lo tia mu ngal theya room chung nokle buai a om hek lo engki ma fel thapa thisen na om mi alova Greg ka taksa po hliam lian na om lova abiang khabe vela atluk ain so na lian vak lo te chia chu mu tur oma room en kwal le a Greg ka ke kor nunga wallet a mule dollar za chuang lo oma poisa dang te po om nual na in heng hi an lamia lova lu ruk na ni lo
poisa po ti chu asha thiam le ngal phot achhuaka Greg ka room bula te zong zong interview veka tu man thom an shemia lo mu an nei hek lo Greg ka room an lut le a drugs le thil danga omem rui thei chidang shim shema omem tia en le a engma lo dam doi zu engma lo hemi tlai lama hian ril runat taka Suzy chuan detective Apple ron kola ka pasal hi in en kol uluk lova ei in po afim khurlem lo rol thar chu atanga chimni angmaya khului lui rengani a zial he lu tukani bok doctor amungai heklova film khura in uluk turin ka tinasa tunang de hi athlen ka hlau thin tak zet rengani aronti a ani na taka chuan mi zong zongin Greg hi engemo heart attack mo vela wanga thi ani an ring for to achan chu hliam ani miaw lawa detective Apple poina ring ber aruma lu ruk na lova hotel room lian lote ani boka an mule she ta tang chuan room 348 a khan poi khoina nuan mulo miawa tu emo a lifestyle thalo tak wanga van duai angin Greg chu alang ta a Greg ataksa hi Dr. Tommy Brown a Bowman, Texas ami nena anthona kum tam tak medical examiner lo ni to ania ni hi amar tang to Greg hi heart attack mo engemaw wanga na pa ngai wanga thi ani anrin thute alo she sa ve vek to a ataksa amu a liam langsar amungal mai lo Dr. hian chiang taka en chuan ataksa puma liam te nau pahni chi amu a atluk pa a amai aso na liam le akapa thler ang deuh pakhat amu a thisen na chuak lem lo heta po hian helo hi atak sapon lama liam eng ma lawa ma se makde umai chu tu emo in atak sa hi an na sor vak ang mai ani apon lama liam si lo kha ako chunga thina salutuk arila athil eiteron chuakin anak rupa ni atliaka alunga pop a ombok Dr. Brown hian makati takzet atak sapon lam himpial sia ako chung chelutuk hi a oi theilova makati takzet he ahliam dan hi car accident na taktuar ko chung liam ang velani ani lo pon thil rit lutukena adel ang mayani mase heng hi ani ti do nila atak sapona liam le duk eng ma lo hotel room chung mu ani a room chunga eng ma thil dang lama lo a room then omami ti hawin thom eng ma an shelawa mu an nei lo bok Dr. Brown chuan ti hian a soita a chan na chu ka nei bik lo mase hei hi thi na pa ngai ani lo in tha na tual tha na ni karin dan ber chu kutlak hlumani mase ka sia oya harang hliam po nei lem lova zia lo in ti mai thei mase a chung hi a chelut tuk midang laka tanga hliam ani heti hian ko chunga ngot theilo ati a detective Apple he thua sia hi ashil highway ema angai tole masak ber tura sia chu tu in nge Greg ka hi that duang ti ani Greg ka chan chin an zir chiang le a Greg ka himi zong zong ngai na tani a amala mi za ngai mai polai tak mi nu na buai lo takani a anu pui po mangai anu pa in mangai takani anu pui nen hian ma in voi khat in negin an lo in chen to a anu fe anu Suzy hian ron ko le in ama lo chu angai to ngai lo thu ron soin Greg hian min ron biak hun ke pon ka lo nga kare nga lo ma lo ti a an in nei chale ni a an in mangai nan in ngai ani ama la pa thatak ni in mi ama ti hlum du tu tur hi detective Apple hian a she theilo tharei vak lawaliama he case a harin thil thar a theilo baga bulhan chan na vak tur wang crime scene a thil dang lam dewa detective Apple hian a ngai chu an lu tira Greg a room lo lum lu tu khani a room vot du mi ani miaw si a mase hi hian Greg a ko chung khati tak maya lo chia kha asoi fia chuang box silo thil pakhat mu chu aneya hotel maintenance logbook a Greg a thi zan khan microwave a popcorn siamalo tuma a few sati chepal lawa room power eng mai ni lovin a room bul vele ding lamte chu alo ti chetel pala midang room a ti thim tel ti hi Greg hian a shekher lo mai thei Greg hian front desk a zukola maintenance lamatangin mi pakhat a ron chawa a ron siama he hian rindan pani a ron siama he pa po a ron siam du pa hi criminal record lo nei to ni poilo khoi to police file lo chuang ve to ti da ni a
arun chho hian Greg kha a khoi ania nga ti theya mase in khoi na nu ma om lo ba ka evidence om thei chuang lo kha pakhat a khoi ngot na chan tur kha om lo wa a poisa la chuang bok si lo adang le chu Greg a room bulami te kha electrician pa ni ani a party war tak rui ve reng ani detective apple hian Greg kan an room power ati chiat tel pal khan an lawm lo le a an chuaka Greg kan mu a engtin mo athiam lo ani ti an vasya kha ana rui bok nen an khoya an thatania ngan ti a ma se mishing pa ngai tan chot khatia ko chung chevek sia pon lam him sia khoi thei dan kha chuang bok si lo ma se rin dan dang awan awanga ni thei tur suang tu ta vek ani a detective apple hian camera kamru in he room ala omareng electrician pahni te hi a interview ta a room 349 na chuan alu ta apple hian a soida chuan thattakin thuan soya thudik soipel an putba ka Greg a chuwa thil thlen dan an chik ve em a khazan khan Greg den khan kan in memia lova bar atangin kan ho in at home a khu thom te po kan shia an ti a an phone number le email thegin detective apple hi an pe an shila pui an ngai phot chuan an in pe reng thu an shil ta zoka detective apple tan po ti ngai na wang le a he case hi lakal reng ma ni se ani na taka chuan a top ti ti ani ta ber Greg ka thi atangin thlasari la ya liam ta Greg a thina chungchanga thil thar om theilova anupui suji po in atira kha chuan a pasal thi chan kha anun phong thalo tak wang kha ni aringa heart attack emo ani aring kha ni a ako chung chiat na satazia an shet tang khan aril ro boyin a chol lova anga event chun zom ve char thasari emeu aliam to nuwa chuan ti dan dang angai to le ta private investigator chor tur ranga ivena achian pakhatin investigator thattak mai case har satam taklo chui chuak to tu chuako mu a he pa hi Ken Brennan ni in private detective lar tak mai lo ni a Suzy hian Ken Brennan hi akol ngal fata ani na taka chuan abiak tlang thei po ring lem lova abiak thei po in abuai vi hawaringa adu huna po aron pui thei ring chuang lo ma se akol ve shima lo pick up ta Suzy po hian a oi thei lo apasal thi chungchang le thil thlendan a shil thei ringot po chu a thohwaya lom ema chuta Ken hian Greg a case chu atui zong takani thu lo shilin apui thei tur thu lo shilta Ken kan hu mek hi Long Island Police ni thin le DES Special Agent ni in atong a ophoi po New York City accent chal mai ni in apian tilang chiang turin t-shirt body fit tak maya ha a gold chain lian ve taka orchin a case thar khoi turin Ken hi Lafayette Louisiana Suzy chen na a chuan ron thok wanga Suzy nen thudunin zo nan in zo chanta a zo na har sa ve tak te zo ta atin nei chungchang thlengin ani lo pon ngai zong dang anei ruk arin le arin lo thlengin a zo ta thil tam taka zo ta chana amu nuwa crime scene chungchang a zot le a I pasal thi dan le arwangan mu dan chungchang a thil dang lamti makti deute ilo neim ti in a zot le a Suzy chuan o Greg Khan zana amut ma changin air conditioner hi vot takina da china amut huna po borak vot takadu wangania hei wang hian athi khan a hotel room lo lum lo tukha amakati air conditioner po kha alo on mia lawania ati a Ken chuan alo chinchia wata Lafayette chwa sanin Greg athi na mun Bowman Texas apan leta heta hian he case lo khoi mek tu detective able amudonani anpani hian an in nel ngal em at hodun an remti ngal detective apple hian ani na taka chuan he case atop ang mai na ngai to a Ken chu crime scene thalak zong le hotel room athi na munte entira shwaya he case le kha zong document zong autopsy report te thlengin entir vek boka thlasari chunga athil lo la kom zong te chu ape ina entir ta ni hemizan hian Ken hian a documents kol zong chu a endik vel ta a atuka Apple office athen chuan ka sheto in ka shia atita Apple chuan mo ni khatlek nu hian mo ati fiam thua Ken chuan tak ka sheto in ka shia ma se anupui ka biaka thil ka chian photanga ya ma se rindan ka nei to atita Apple ma a chuan Ken chuan Suzy chu akol ta a Suzy in pakhan mezial kha aveilamin azunga yem ati a Suzy chuan ngai lo ading lam hlerin a zu thina lo ti a Ken chuan kalom lu tuke ti ina da ta a
apple ka sheta ati apple chuan enge ni ta han soila alo ti a ken chuan suji kha ka bia a room alum lut tu kha amma ka ti thua soya an pa kha room bot taka oma mu thina ni thua soi air conditioner po kha lawin on lo shim shima Greg Khan avot thei berada in amu thin sia heiwang hian kha zana popcorn siama tuma fuse ati chiat khan a room a thim pha veka a air condition po kha a chetelang Greg Khan a on nge don vot takin lo da sa bokang power siam tu aron kal khan a khoi ma khan engemaw switch off thei kha chu aron off vek dona air condition po kha off nge yang asiam zawa a thato nu khan air condition kha in off ma se ala vot reng dona ama alo vot sa awang khan tv po a thatta ka chuan Greg Khan awa en le mai dona room bo rock po ala vot dona Greg Khan air condition kha ala on le ri lo helai hi bumen ani miawa ni puilai ani bok ne na lum don le a room po kha alum watang re lo te a ma se aron lum tan tira chuan AC kha ka on thengel ani hi ti hre chuakin awa on ngei dona ma se AC kha ala in on lova a room power kha zan da ret le chan ve a chhia a om zia chu power an han siam kha a re lova a eng a om le nu si a room alum le ma si a khan Greg kha thi dariat le chan ve taka dar kwa a thi ti na ni atia apple chuan a thalutuk mase enge a thi dan tuge thatti lai poimo ber kha atia ken chuan kashia ka boy pui mek riat le chan ve le dar ko inkara thi ti kan sheta a kuthak ani ka ring lo mitam zokin ataksa enin an ringa a om thau mase ani lo theina chu azial ken na khani zial kha adinglam hlerina zuwa annu khan azial veilama azuk ngai mi alo thua soya chuan karindan chuan riat le chan ve vela a eng kha siamani a TV a ona air condition ala on lo a khuma athua TV a ena boruak vot ama alo on to sa kha la vo awangin air condition po kha wa on atum le tori lova ading lamin meiziala zuwa engemo tak khati lai takhan khuma om lai khan achunga a thlengani chuwele athawa man mo takin kongka pan ngal wata puitu kaudo na ni mana ma se kongka hondon khan amezial ding lama ken chu veilama da phota kongka chu akut ding lama hona tuma ma se ahong man lo ahon ma si khan akhup a in thlepa thing thri photin alulam tlule in ti khan alo tluta ni ati a cigarette po akutala opreng chung khana thia ni ati able chuan a thalutuk ani theidon tlat mase apoimo lai ber chu enge ni ta ang a khoma tanga kong kapana atlan chan tak kha enge ni ta ang ati ken chuan khata po khan rin dan kanei fel to mase a hotel room a khan adikem ti kanwa en photangai ati le ta apple le ken te chu elegante hotel panin an kal le Greg room an thlenga ken chuan room bangle chung te chu luk emina en kwala room kongka honrola kongka ina bang aron de na lai vel khem chu tlema khem chuan ena helai bang door no pina ade na lai khem de ulai mu chuan ako ka apple chuan kongka ina sutna mai mai ani kha lo ti ken chuan lok ti in kongka an hong china helai bang chede ulai hi kongka door no pina lo dek fu reng reng lo ti mu kongka hona aron sutna chia alo ni reng reng lova rang takin room le lam chia 349 na chuan lut pheya bang chu wazut kwal vaka apple chuan lo ena ken chu atop ta apple va en pa chuan akut zung chal chu a mu bang chu awa holta a hol lut tlang theya toothpaste manga sil mai lo ni apple chuan crime scene investigator unit a call wata akwa hian laser an chhun thin chule Greg room amut na zon che akhum zon che khalo ni movie ana thil te ei pa a om na nge kha ken le apple te churang takin medical examiner Dr. Brown ne na ankal ngal wata thil I mu mai ani achan chu Greg kha ka ani antita Greg rawang kha halani to wangin an en thei to lova ma se autopsy lai thala ke ro ala oma akapasi lai mulu na lai chu hliama om ngeya atir khan hliam po kha an mu thona khan silai lu na an ngai lo silai mu khakal zelin Greg kha amumiawa arela tetlangin anak ru alung pop
hial khopin a han tlang chowa akapatanga hankal tlangani miaw awang khan kan mu ang hian. It could explain the internal damage. The bullet passed through the wall and hit Greg, who was lying on the bed. Greg jumped out of bed, trying to leave the room, but died within seconds. Dr. Brown chuan ati swal muin autopsy report po athaka gunshot wound silaya ka awang ti in athaka ni. Ti chuan engtin nge thil thlendan chule tunge kaple room le lam chia kwa omna electrician te chu ken le apple te chuan an kom le ta room 349 na tenge kha pakhat hi lens ni in ani hian kawa crack a thi atanga thlasari chuang to a he himi kan kom to hau kan ti vek dan ania engma ka mulawa ka shelo ti in statement a khan a ma kha di soi to a tuna hian ala ngai rengem shet chhuat tharte ilo nei mia le man ti ta a lens chuan alangai reng engma ka shelawa engma ka pulau alatia ani le ti dang lami du em statement hi soi bel du te nei em an ti le a lens chuan ai shed bel ka nei lo atile a ken te chuan ani le hei sign ro le engma ka shelawi ti a engma I mulo bok ti fiana ni angan ti a ani chuan a sign ta ken chuan ole I sign fil ta a ma se in a room atang khan silai ka na kwa kan pu do ti soyin ni chuan he document a hian thudik lo soyin I sign a false statement wangin kan man thei ngal che antita chuan fing takin call recording lens hi muller a ruma ompui pa khamizana a ompui pa kha an call tira an lo ngai thaveka police ne na engkim ka soiti in an soitira muller chu alo thit rim le a silai ka chungchang khai soyem aron ti chia mai lens chuan a soi nge yangai ama le a ruma ompui muller te chu khamizan khan an noi ema zan ni in zuan ina muller zok chu chhuakin akara pistol wala a infiam nan takala mangzui lens chuan top tira tu mama se lens lama te chuan ala tin vela hetia alo indan vel na lama hian silai chu muller chuan a thlau palta a in kap per tabok silai khan room le lam a kap tlang ti an shia banga kwa kha an mufek Greg aroma alut ti po an shia an ngoya an ngai tha a mi en ka fuem ti ma se enge mo chena engma thoman shelo tuma afu talawa an ngaya Greg aroma tuma nom lawan yang an ti maya ti chuan bar panin an chukle room le lam chu wanga event pon tum lem chuang lo an ron let le in Greg a khu thom an shia a hewang hian silai an ka lai khan a lawani an ring ngala an filima an ngai atuka Greg a ruang an la chuagan muta atir chuan he hi kan ti ani ti in an chi ai ru le a ma se detective apple le midang ten hi thi na pa ngaya ang liama nei lova thi sen chua ko ombok si lova heart attack mo ni mai thayani ti vela an soi chu an shia a kan ni love ti in an lo thoveng huaya silai an ka zana tak Greg a athi ero makan ti ruve reng lensiana soidan chuan an thian dun hian in rin hlel na an nei an thil ti kha Greg a thi na nen hian a in zomani ti hi an ring ru renga silai ka na nu ma kha tut paste nan no a silai po an thukuru maka engma police ne an soidu lo silai nei tu pa ber muller hi kumsom tang turati anita ni case khoidu te chuan atir khan engkim soise tan ina tang an kher lovang muller hi atang kher lovang anti chuan makle deuh chu an ka hnuwa bara an ka le hnuwa an ron le ta Greg a khuri an shiat kha an shiat swalemo an dot soi ani theibok ani lo ponna atware yem ni o ti theiturani a hei ringot po hi anupui ti na zwal tu ani sel case kal chung le thin thlen chung hi reya Greg a thi atanga kum ni na a silai nei tu ti puak tu muller ma a Greg a nupui suzi chuan korta thu a soi ve theita kum ni chung chu email entur hian mitle mita in entur hian kalau ngak to che thudi ki soidu si lo I thatani ni lo itum wang chu ni lawe ma se I thatani idot soi zong zong ilem chan zong zong mangkhan atuka arwangan da chuak lai ngei po khai muwa isia I that ti isia I phu to ki muta kadam chung zong chu ka chuin ka zongang che ka ti a ka muta che Greg a thattu I phu tok ro rel na I muta ti in